Ese waba waribaje impamvu ikibuga cy'indege mpuzamahanga cya Goma, umuryango mukuru uhuza intara ya Kivu y'Amajyaruguru n'amahanga, gikomeje gufunga imiryango yacyo kugeza n'uyu munsi? Ese ninde mu by'ukuri ufashe urufunguzo rwo kongera kugifungura? Ni leta ya Kinshasa cyangwa ni ihuriro rya AFC M23? Uyu munsi tugiye kwinjira mu mizi y'iri banga, tugiye kureba ibyavuye mu biganiro byabereye i Montreux mu Busuwisi, uburyo ibikorwa remezo by'iki kibuga byangijwe bikabije, ndetse n'impamvu politiki mpuzamahanga ishobora kuba iri gukomanga ku muryango utariwo. Ikaze mu makuru yacu arambuye, aho tugiye gusesengura iyi nkuru idasanzwe kandi yihariye kuva mu ntangiriro kugeza mu mpera. Niba wifuza kumenya ukuri kwihishe inyuma y'ifungwa ry'iki kibuga cy'indege, gumana natwe kugeza ku isegonda rya nyuma. Nshuti bavandimwe bakunzi ba Pilot News TV, tubahaye ikaze mu makuru yacu acukumbuye yo kuri uyu munsi. Nk'uko mubizi, ikibazo cy'umutekano n'ibikorwa remezo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ni kimwe mu bintu bikomeje kuvugisha benshi ku isi. Kimwe mu bikorwa remezo by'ingenzi byagizweho ingaruka zikomeye n'imirwano ndetse n'amakimbirane ya politike ni ikibuga cy'indege mpuzamahanga cya Goma. Iki kibuga mu bihe byiza cyabaga ari isoko y'ubuzima, ubucuruzi n'ingendo zihuza abaturage ba Kivu y'Amajyaruguru n'igihugu cyose ndetse n'amahanga. Ariko ubu cyahindutse ikibuga cy'intambara y'amagambo na diplomasi. Icyo tugiye kugarukaho mu buryo bwimbitse ni ibyavuye mu cyiciro cya cyenda cy'ibiganiro bihuza intumwa za guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Kinshasa n'intumwa z'ihuriro ry'inyeshyamba rya AFC M23. Ibiganiro byari byitezweho gukemura ibibazo byinshi, byarangiye nta mwanzuro ufatika ufashwe ku kibazo cy'ifungurwa ry'ikibuga cy'indege cya Goma. Reka twinjire rero mu mizi y'iki kibazo, twumve icyo buri ruhande ruvuga ndetse n'ingaruka zabyo ku baturage basanzwe. Reka tubanze twumve neza aho ibintu bituruka. Habaye icyiciro cya cyenda cy'ibiganiro bizwi nk'ibiganiro bya Doha cyangwa Doha process, ariko kuri inshuro ibiganiro byabereye mu gihugu cy'Ubusuwisi mu mujyi witwa Montreux. Ibi biganiro bihuza intumwa za leta ya Kinshasa n'intumwa za AFC M23 ntabwo byashoboye gutera intambwe n'imwe igaragara ku ngingo irebana no kongera gufungura ikibuga cy'indege mpuzamahanga cya Goma, ari narwo rurembo rukuru rw'intara ya Kivu y'Amajyaruguru. Ibi byatangajwe ku mugaragaro kuwa gatatu tariki ya 22 Mata, murabyumva n'ejo bundi, ubwo bwana Benjamin Mbonimpa, umunyamabanga uhoraho wa AFC M23 ndetse akaba n'umwe mu bayobozi bakuru bagize itsinda ry'ihuriro rya AFC M23 mu biganiro bya Doha. Ubwo rero yaganiraga n'abanyamakuru nibwo yabigarutseho mu kiganiro kirekire yajyanye n'itangazamakuru ryo mu karere. Bwana Benjamin Mbonimpa yatanze ishusho y'uko ibintu byagenze i Montreux, ashyira ukuri kose ahagaragara nk'uko uruhande rwabo rubibona. Ikiganiro yagikoze ari imbere y'abandi bayobozi bakuru n'abarwanashyaka ba AFC M23 mu rwego rwo kwerekana ko ibyo avuga ari umurongo wemewe w'iri huriro. Kuki rero iki kibuga cy'indege cya Goma ari ingenzi cyane? Ikibuga cy'indege cya Goma ntabwo ari umuhanda gusa indege zigwaho, ni inkingi ya mwamba mu rwego rw'ubukungu bw'aka karere. Gufungwa kwacyo rero byahagaritse ubucuruzi, bibuza imiryango mpuzamahanga kugeza imfashanyo zihutirwa ku baturage bababaye, ndetse binakumira urujya n'uruza rw'abantu bashaka gukora ingendo z'ubuzima cyangwa iz'akazi. Rero kumva ko icyiciro cya cyenda cy'ibiganiro cyarangiye nta gisubizo kibonetse ni inkuru yabaje cyane ku baturage babarirwa muri za miliyoni batuye muri kariya gace. Mu magambo ye, Benjamin Mbonimpa yumvikanishe neza ko ikibazo atari AFC M23 ahubwo ko ikibazo nyamukuru gituruka mu murwa mukuru Kinshasa. Nk'uko abisobanura, n'abayobozi ba guverinoma ya Kongo bashyizeho ingufuri kuri iki kibuga, bityo akaba ari nabo bagomba kugikuraho. Uyu muyobozi w'inyeshyamba za AFC M23 yashimangiye ko umuryango wabo ntabwo ari wo wazanye ifungwa ry'iki kibuga, ahubwo ko bakomeje gusaba no gukora ubuvugizi kugira ngo iki gikorwa remezo cy'ingenzi cyane mu burasirazuba bwa Kongo cyongere gukora. Bwana Mbonimpa akaba yabajije abanyamakuru ikibazo gikomeye cyane ati, kubirebana no gufungura ikibuga cy'indege cya Goma byose biri mu maboko ya Kinshasa.
ni Kinshasa yafunze ikibuga cy'indege cya Goma, niyo yafunze ikirere. Ese mwigeze mwumva ko yongeye gufungura ikirere? Aya magambo akwiye gusesengurwa neza. Iyo umuntu avuze gufunga ikirere aba ashatse kuvuga iki? Mu by'amategeko agenga ingendo z'indege ku isi, leta y'igihugu niyo yonyine ifite ububasha bwemewe n'amategeko bwo kwemerera cyangwa kwima indege uburenganzira bwo kuguruka mu kirere cyayo cyangwa kugwa ku kibuga cyayo. Bivuze ko kabone nubwo AFC M23 yaba igenzura ikibuga cy'indege cya Goma ku butaka, ntabwo indege z'ubucuruzi cyangwa iz'amahanga zishobora kumanuka ngo zigwe kuri icyo kibuga niba ikigo cy'igihugu gishinzwe iby'indege muri Kongo gikorera Kinshasa kitatanze uburenganzira. Indege iyo igerageje kugwa mu kirere cyafunzwe iba yishe amategeko mpuzamahanga kandi ishobora no kuraswa. Kubw'ibyo Mbonimpa ari gusobanura ko uruhande rwe rwiteguye gufungura imiryango, ariko ko badashobora gutegeka indege kuza mu gihe leta y'igihugu ifite ububasha bwo kwemeza ingendo ikomeje kuvuga ngo oya. Ibi rero nibyo yise ko urufunguzo ngo ruri mu maboko ya Kinshasa. No kugaragaza ko uruhande rwa politike n'amategeko rugenga ikirere rudafitwe na AFC M23. Kandi ibyo n'ukuri kugira ngo murabizi ko umuvugizi wa leta cyangwa guverinoma ya Kongo Patrick Muyaya yakunze kugenda bivuga inshuro zitari nke. Ikibazo rero cy'ikibuga cy'indege cya Goma ntabwo kigarukira gusa kuri politike yo gufunga no gufungura ikirere. Hari inzitizi zikomeye cyane zishingiye ku bumenyi bw'ibanze n'ibikoresho bigomba kubanza gukemurwa cyane mbere y'uko indege iyo ari yo yose yongera gukandagira Goma. Benjamin Mbonimpa yatanze ishusho iteye ubwoba y'uko ikibuga kimeze muri iki gihe. Ashinja ingabo za leta ya Kongo FARDC kuba zarasize zangije byose mbere y'uko ziva mu mujyi wa Goma zigahunga imirwano. Mbonimpa yagize ati hari intera eshatu muri iyi nkuru. Mbere na mbere hari intera y'ikoranabuhanga. Ibintu byose byarasahuwe mbere y'uko FARDC iva i Goma. Basahuye ikibuga cy'indege, batwara ibintu byose, basenya byose. Buri kibuga cy'indege ubu cyasigaye ari nk'umuhanda usanzwe gusa, harimo n'imyobo yakozwe n'ibisasu cyangwa bombe. Ikibuga cyashyizwemo za mine, bivuze ko hakenewe n'igikorwa cyo gukuramo izo mine. Ibyo ni ku ruhande rwa tekinike. Reka dusobanure neza uko ibi bintu bimeze kuko ni iby'ingenzi. Mbonimpa aravuga ko igihe ingabo za leta zavaga i Goma zitasi ikibuga uko cyari kimeze. Yemeza ko basahuye ibikoresho by'ingenzi ndetse bagasenya n'ibindi. Birumvikana ko ikibuga cy'indege atari kaburimbo yonyine, gikenera amatara ayobora indege, ibyuma bipima ikirere, ibyuma biyobora indege ukuvuga za radari, ndetse n'ibindi byinshi bikoreshwa mu gucunga umutekano w'indege zimanuka n'izizamuka. Iyo ibyo bintu byangijwe, ikibuga kiba kigize umuhanda usanzwe w'imodoka. Ngo kiba kibaye nk'umuhanda usanzwe w'imodoka, ntabwo kiba kikiri ikibuga cy'indege. Ntabwo rero ari byo gusa. Uyu muyobozi w'inyeshyamba avuga ko uwo muhanda w'indege wasizwemo imyobo minini kubera ibisasu byarashwe, ubwo ndavuga za runways, ndetse hakaba hari n'ibisasu byatezwe mu butaka. No kuvuga mines zigenda ziturika, hari zitaraturika. Kugira ngo rero indege ibashe kugwa hakenewe inzobere zo kuza gushakisha no gutegura bya bisasu kugira ngo bitazaturikana indege y'abagenzi cyangwa y'imfashanyo. Ibi ni ibintu bisaba igihe, ubuhanga ndetse n'amafaranga menshi cyane. Yongeraho ikindi kibazo gikomeye. Umunara ugenzura ikirere ntugikora, nta kintu na kimwe gikora. None se kuki basaba AFC M23 gukora ikintu itagizemo uruhare kandi idapinga? Abantu ba mbere basabye ko ikibuga cy'indege cya Goma gifungurwa ni AFC M23. Umunara ugenzura ikirere niwo mutima w'ikibuga cy'indege. Niho abakozi bicara bavugana n'abapilote bakababwira uko ikirere kimeze, niba babona uruhushya rwo kumanuka naho bagomba guca. Iyo uwo munara wapfuye
kugwisha indege biba ari nko gutwara imodoka mu gicuku ufite amaso ahumye. Mbonimpa arumvikanisha ko gusaba AFC M23 ngo ifungure ikibuga cy'indege byihuse mu gihe nta munara ugenzura ikibuga uhari, ibisasu byuzuye mu kibuga n'ibiraro byarangijwe, ari ukubasaba ibidashoboka kandi atayo babiteye. Ahubwo ahamya ko AFC M23 ariyo yabashije cyangwa yabanje mbere gusaba ko ibyo bibazo byose bikemurwa kugira ngo ikibuga gifungurwe ku bw'inyungu z'abaturage. Undi mukino wa politike wagaragaraye i Montreux mu Busuwisi ni uburyo ibiganiro byahinduye isura ku munota wa nyuma. Bwana Benjamin Mbonimpa yahishuye ko gahunda y'ibiganiro yari yateguwe yavugaga ko intumwa zombi zigomba kwigira hamwe ibibazo bibiri bikomeye icyarimwe: ikibazo cy'ikibuga cy'indege cya Goma ndetse n'ikibazo cy'amabanki akorera muri kariya karere. Gufungura amabanki ni ingenzi cyane kugira ngo ubukungu bwongere kuzanzamuka ndetse n'abaturage babashe kubona uko bahererekanya amafaranga no kubona imishahara yabo cyangwa gukora ubucuruzi. Ariko se byagenze bite? Nk'uko Mbonimpa abisobanura ku munota wa nyuma, intumwa za guverinoma ya Kinshasa zivugwa ko zahinduye ibitekerezo cyangwa se zikanga gukomeza ibiganiro kuri izo ngingo zombi. Mbonimpa avuga ko umutwe wa AFC M23 witeguye kandi ushishikajwe no kuganira kuri ibyo bibazo byose kuko aribyo byafasha kuzamura imibereho y'abaturage ba Kongo. Yagize ati nk'ubwabo i Montreux na Kinshasa yasabye ko ibibazo by'amabanki ndetse n'iby'ikibuga cy'indege cya Goma byigirwa hamwe. Turacyategereje igihe tuzabonera gahunda y'ibiganiro kugira ngo twicare twige kandi tuganire ku ifungurwa ry'ikibuga cy'indege. Ntabwo tubyanga, bagomba kuza tugakorana tukareba uburyo bwa tekinike ndetse n'uburyo bw'umutekano kuko hari n'ikibazo cy'umutekano. Mbonimpa azana indi ngingo ikomeye cyane: umutekano. AFC M23 ifite impungenge zikomeye z'uko ifungurwa ry'ikibuga cy'indege rishobora gukoreshwa nk'iturufu mu bya gisirikare. Baribaza bati niba twemeye ko ikibuga gifungurwa, Kinshasa ntishobora kugikoresha yohereza indege z'intambara cyangwa ikazanira abasirikare bayo ibikoresho mu rwitwazo rwo gukora ingendo zisanzwe cyangwa izimfashanyo, hanyuma bakabikoresha batwibasira ndetse banagira nabi abaturage bacu. Iyi ni impungenge ifite ishingiro mu bihe by'intambara. Kubera ubwo bwoba, Mbonimpa asobanura ko bakeneye ibyemezo n'ingwate zifatika. Ati ese ntibashobora gukoresha icyo kibuga cy'indege kongera gukora ibintu bibi bakabikorera abaturage bacu? Ibyo nibyo dutinya, ariko tugomba kubona ingwate cyangwa garanti hifashishijwe ingwate z'abahuza kuva mediation ndetse n'umuryango mpuzamahanga. Buri wese agomba kugira uruhare kugira ngo dushobore gutera intambwe iganisha mu gufungura ikibuga. Ntabwo tubyanga, ahubwo ni twebwe tubisaba. Ibi bivuze ko AFC M23 ishaka ko umuryango mpuzamahanga winjira muri iki kibazo cy'ikibuga cy'indege ugatanga icyizere ndetse n'ingwate ko ni mara gufungura iki kibuga kitazakoreshwa n'ingabo za leta FARDC mu bikorwa by'imirwano, ahubwo ko kizakoreshwa gusa mu bikorwa bya gisivile, ubucuruzi n'imfashanyo. Ibi bisaba amategeko yanditse kandi yemejwe n'amahanga kuko kwizerana hagati y'impande zombi byararangiye. Kugira ngo twumve neza ko aya magambo ya Benjamin Mbonimpa atari mashya, reka dusubire inyuma gato mu kwezi kwa Gashyantare uyu mwaka. I Goma icyo gihe Bwana Colonel Nanga, umuhuzabikorwa mu bya politiki, twari coordinateur politique w'ihuriro rya AFC M23, akaba n'uwigeze kuba umuyobozi wa komisiyo y'amatora muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Sena, yari yagiranye ikiganiro gikomeye na Haja Labibu, komiseri w'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi, ndetse nyuma aganira n'abanyamakuru. Icyo gihe Colonel Nanga yatangaje ko abasabye bwa mbere ko ikibuga cy'indege cya Goma cyongera gufungurwa bari abayobozi bari Goma.
no kuvuga uruhande rwa AFC M23 rugenzura aho urwo ruhande nyine rwo rwigenzurira uwo mujyi. Nanga yari yasobanuye mu buryo burambuye ko niba ikibuga cy'indege gikomeje gufungwa atari ukubera ubushake bwabo, ahubwo ari ukubera inzitizi zishingiye ku mutekano, tekinike ndetse cyane inzitizi z'ubutegetsi n'imicungire. Aya magambo arahura neza n'ibyo Mbonimpa aherutse gutangaza. Ariko ikintu gikomeye Colonel Nanga yari yagaragaje icyo gihe ni uburyo yanenze bikomeye abafatanyabikorwa mpuzamahanga. Yababajwe nuko amahanga icyo ashaka gukemura ikibazo cya Goma cyangwa iki kibuga cy'indege, akunda gukomanga ku miryango cyangwa ku muryango utari wo. Yabivuze ati, yavuze ko amahanga agenda agakorana inama ipari mu Bufaransa cyangwa bakajya Kinshasa kuganira na leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyangwa bagashyira mu majwi Kigali bavuga ko ibi byose bigengwa n'u Rwanda, mu gihe bakabaye bagera by'ukuri abayobozi barinzi bityo kibuga barigoma. Ibitekerezo bya Nanga byari bigamije kwibutsa amahanga ko nibashaka igisubizo nyacyo bagomba kwicara bakaganira na AFC M23 kuko ariyo ifite ubutaka bw'ikibuga cy'indege cya Goma muri intoki zayo. Nakuntu rero wakemura ikibazo cy'inzu uganira n'umuturage cyangwa uganira n'uwayibagamo kera yaramaze kuyivamo, mu gihe uwinjiye mu nzu umwirengagiza uwo ari wo. Uwo niwo murongo Nanga yatangaga. Icyakora nk'uko byakomeje kugaragara, hari impinduka nto mu mvugo ya AFC M23 yagaragaye muri ibi biganiro. Ubu bavuga ko bemera ihame cyangwa principe ryo kuganira ku nzira yo kongera gufungura ikibuga, ariko bakazirikana inzitizi zijyanye n'umwanya bagenzura. Aha barashaka kuvuga ko bemera kuganira, ariko bazashyiraho amabwiriza ashingiye ku kubungabunga umutekano w'akarere kigenzurirwa cyangwa agace kagenzurwa nabo. Ntibashobora gupfa kwemera ko indege zigwa gusa batabanje kwiga neza imiterere y'ibyo bikorwa ngo barebe niba bitazabagiraho ingaruka mbi. Nshuti bakunze rero, uku guhinduka kw'imvugo n'ayo magambo akomeye ya AFC M23 ndetse kunanirana kw'ibiganiro i Montreal ntabwo biza mu kirere gusa, biri kuba mu gihe hari igitutu kinini cyane cya diplomasi mpuzamahanga. Kugira ngo mubyumve neza, tugomba gusubira inyuma gato mu mateka yavu, tukibuka ibyabereye ku itariki ya 30 Ukwakira 2025. Byabaye icyo gihe mu murwa mukuru w'Ubufaransa Paris habereye inama idasanzwe. Inama yari yateguwe ku bufatanye bw'igihugu cy'Ubufaransa ndetse n'igihugu cya Togo. Intego yayo yari ugushyigikira amahoro n'iterambere mu karere k'ibiyaga bigari. Iyi nama yari ikomeye cyane kuko yanitabiriwe n'abakuru b'ibihugu, abadiplomate bakomeye n'imiryango mpuzamahanga. Muri iyi nama y'i Paris havuyemo ibyemezo cyangwa amatangazo abiri akomeye cyane akwiye kwitonderwa. Icyemezo cya mbere cyari isezerano ryo gukusanya inkunga ingana na miliyari 1.5 z'amayero yo gufasha mu bikorwa bitandukanye nk'uko Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga y'Ubufaransa yabitangaje. Muri ayo mafaranga menshi agera kuri miliyoni 850 z'amayero yagenewe ibikorwa by'imfashanyo yihutirwa yamaze gutangwa cyangwa gusohoka. Aya ni amafaranga agenewe kugaburira, kuvura no guha aho kuba abaturage babarirwa muri za miliyoni bakuye mu byabo n'intambara mu burasirazuba bwa Kongo, by'umwihariko mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru n'Amajyepfo. Icyemezo cya kabiri kandi ni nacyo gihuza inama n'ikibazo turimo tuganiraho uyu munsi, byari ugusaba ku mugaragaro ko ikibuga cy'indege cya Goma cyafungurwa mu rwego rw'imfashanyo. Perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron yabishyizeho imbaraga ze zose, avuga ko gufungura iki kibuga cy'indege bigomba kuba ikimenyetso gifatika kandi gitegerejwe. Ku
ku baturage ba Kivu y'Amajyaruguru ndetse n'isi yose. Macron yumvikanye ko cyangwa yumvikanishije ko niba koko amahanga yiyemeje gufasha Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ikintu cya mbere cyerekana ubushake ari ukurekura iryo rembo kugira ngo imfashanyo ishobore kugera ku baturage kandi kugira ngo n'abaturage bongere kubona icyizere cy'ubuzima. Aha rero niho ihurizo rikomeye riri. Emmanuel Macron n'amahanga barasaba ko ikibuga cy'indege gifungurwa kugira ngo imfashanyo zihutirwa zibashe kugera mu karere. Miliyoni 850 z'amayero zimaze gusohoka zigomba kugura ibintu byoherezwa muri ako gace. Ariko nk'uko twabibonye haruguru, byaba AFC M23 ndetse na Kinshasa, buri wese aratunga urutoki undi kandi inzitizi z'ikoranabuhanga n'umutekano ziracyahari. Amakuru rero arakomeza kwerekana ko iyi gahunda yo gufungura ikibuga cy'indege kugira ngo gifashe mu buryo bwo gutabara abaturage atari ugukunda, kuko bigoye nyine ko yazakunda. Kinshasa ifunga ikirere mu by'amategeko, FARDC gashinzwe gusahura ikibuga ndetse M23 gashaka ibyemezo by'uko ikibuga mpuzamahanga kitazakoreshwa nk'intwaro ya gisirikare igihe cyaba gifunguwe. Amahanga arifuza gufasha ariko inzugi zirakinze kandi urufunguzo rwakomeje kuba ikibazo goranye cyane. Nshuti bakunzi rero bacu, nk'uko tumaze kubisobanukirwa, ikibazo cy'ikibuga cy'indege cya Goma si ikibazo cyoroshye cyo gufungura urugi n'urufunguzo rwa rusanzwe, n'urusobe rw'ibibazo bya politike, igisirikare, amategeko agenga ikirere, ikoranabuhanga ndetse no gushakisha uburyo bwo kubaho kw'abaturage. Ibiganiro bya Doha byabereye Montreal byabaye nk'ibimena amazi ku rutare, kuko impande zombi zikomeje gukirana no gushinjanya. Kinshasa iri mu buryo bw'amategeko kuko ariyo leta yemewe ishobora gufungura ikibuga cyayo, ariko AFC M23 ifite ububasha ku butaka, ikaba inasaba ibyemezo cyangwa garanti by'umutekano ndetse no gukemura ibibazo bya tekinike. Abaturage rero ba Kivu y'Amajyaruguru bakomeje kurengana nubwo amahanga agenda akora inama y'i Paris akemeza amamiliyoni y'amayero, imfashanyo ntishobora kugezwa aho igomba kujya neza, mu gihe ibikorwa remezo by'ibanze nk'ikibuga cy'indege kitakiri mu maboko y'intambara, mu maboko y'intambara y'amagambo n'imikino ya diplomasi. Ese koko ukuri guhagaze he? Ese Kinshasa izemera gufungura ikirere inagane mu biganiro na M23 ku bijyanye n'umutekano w'icyo kibuga? Ese AFC M23 yo izemera ko ikibuga gikora nta nzitizi mu gihe Kinshasa yaba ishyizeho ubushake? Ibi ni ibibazo bikomeje kwibazwa kandi igisubizo cyabyo nicyo kizagena ejo hazaza h'ubukungu n'imibereho myiza mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nshuti bakunzi bacu, ndabashimiye, mukomeze kubana natwe, amahoro akomeze kubana namwe.